大家平安，jawai tu chua ka jam naman nama ka tinana sulivat. Saka tu chua ka jam naman na uruja kitului na kainwa chamas imazai toa sini pakelan te Yohana turu. Imazai toa dosa sulatan imazai toa tapuru kato arwa kaya pato tapuru kato shiva kaya 启示录2章18节到29节。拜。Wachika na zwa sini pakizan toa kiukai I tuya sa sekaulan I tari vavau maya tosu zwa ala kenua cemas pumaca toa na maya toa mi reng sapui au zwa kura mamau katoa emeli eling riung maya tosu ivu kemelangaken toa su kinudan toasu kilivak, toasu saruan ta cemas, toasu kipusensengan na paseling, toasu ki adil, asu kinudan na nangwangwa tusu tebli langa, tariawanan toasu kinudan ka sangasangasan. Lakwa uriku sikiriwan tanusung, mavan nazwa su pasan raingan nazwa, aro pakalakalang akan toa varung noa cemas ayaya vavaya nati yisipi mavana temuru pasaka para ketua markaku sa sekaulan sa pakidraai sa pasapasayuvi toa keman toa sini ka parisi ta samia pai ku sini penetanga toa adau uri siki umalan ni maju toa pasariu lakwa inika pukawi ti maju kiumal toa kidraa patsuno ku pakasa ituin anga ti maju saku paserengi api toa erengan au azwa marka kidraa sa sepasariu daya maju cau uta no inika kiumal toa kiparai ta kakudan nusa babayan kiku pasecevungi uta tiamaju toa na penaramu siserapai au uriku ucin uta azwa marka ala keni maju uri kemelang marka kiukaya pipunulatan toa tiaken mavan azwa rupu ezel toa kinemeneman katoa varung au uriku no sikiparai nganga toa no kinudan masisidil saku no tauvariti pai timona zumanga ase tuya inika nakiparai taichua turu saka inika kemelang toa zwa nama katara da patarati satan si ayaya nyamadu kuno iwau inika uri kuno papo sadirongananan anga toa zuma saka ika kezengu sakamaya toa no kitnituro anga pati sema tanumu naken pai azwa namasan tamakaya katoa azwa napasusu toaku sini papo sensengan pati veri-verilan kiku papu picuri toa uri sipaki paraingan toa na ala-alanga au ki palavak taya maju nama sivatulayan tukuzan maro pinte sa peraya sianga sina ipuan masenseng dirung aichu uri namaya toa zwa sini papu picur tanuakan uta ni kama au pai uriku pagau-gauvan taya maju toa sikalialia vituan timuna izwa caringa kirandau taichua kai noa tala paravaca na vavak si ai vivu toa maraka kiukai aichu kai noa cemas sinivici kimazai toa启示录的2章18节到29节，因说不能爱说的那点那个马路，都说个teman-teman asini putarvan 有耳朵的都听吧。
有耳朵的都听吧。在启示录中，圣灵借着连续7次反复一致的深声呼唤，乃是渴望人能顺服他，靠向他。唯有专注聆听圣灵的声音，我们才能抵挡住大环境对我们的恐吓施压，才能避免掉吸引我们做消费努力的诱惑，才能拒绝以不当方式企图超越别人，好得着权力的企图。从圣经的话，我们于是明白，顺服的听不是盲从，用心的听不是为了解读自己情感的心声。若误解这2种听，很容易让人陷入自我迷恋的危机中。只有向着圣灵顺服他，顺服地用心地听，我们才可能找到属于上帝的真实自我，领受到在黑暗中上帝借着诚心的引导。喜那也点经读错个点们点们，有耳朵的都听吧。di mana izwa salinga randau aya sini papa pasemalau sini padaroi tianutin sakatu soa ka jaman-jaman asini pakini menem tianutin。应许得着应验的前提是必须有聆听的耳，用心听圣灵的声音，并顺服其引导。Sinaya tianutin tu soka jaman-jaman da kinana kinemenem对确实你把基督的讲的呢，应许得着应验的前提是必须有聆听的耳，用心听圣灵的声音，并顺服其引导。是那也讲的萨嘎改努力。圣灵啊，愿你开启我的心来聆听，愿那依靠在门边等候浪子回头的父亲深深爱的呼唤，一次又一次反复朴实沉重地重击我，好让我听见救恩之声。靠复活主耶稣基督名祈祷，阿们。Mali-mali tu suaka jaman-jaman nama katinana. Misila sela nga sumupu toa kaino cemas, latinana pulingalingau, latinana tiakamelang toa varong no cemas, ayakena pau pisu la tisu na tiaken, saka lamunana suliva tu suaka tiaken ni adawan, 大家平安。